Adakah Gusti Allah? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari hajatan fin nafsi ya rab faqdiha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi min ladaha wa syuwadhi hajatan fin nafsi ya rab faqdiha ya khaira qadi warih sirri wa qalbi min ladaha wa syuwadhi. Al-Haddad Adabu, qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup bagiku ilmu Allah, min su'ali wa ikhtiyari, dari apa yang aku minta dan apa yang aku usahakan. Maksudnya tahu saya penta pengiran dah tahu, tak usah usaha Gusti Allah lah ngerti. Terus apa tujuan doa ben ikhtiar? Fa du'ai wa ikhtiyari, adapun tang doa bentang usaha, syahidun li biftigari, bentuk iftiqar butuh kau leban panjenengan dekat Allah Subhanahu. Cak diangkeban mau tak penta tak beri. Pernahkah kulit sampean minta nyabah? Beri nyabah. Pernahkah kulit panjenengan minta iman? Beri iman bi Gusti Allah. Tahu saya penta Allah Ta'ala tahu. Nah terus apa bentuk doa bareng ikhtiar? Nutua kijak menosere butuh ke pangeran. Anak tahu saya minta, embuk lah tahu pak. Bejana ngakan tulung, bejana padang lain, bejana tedung jempen. Tahu saya minta kan kena je gering tu, embuk lah tahu. Oh bejana nulung, bejana nyalen popok, bejana nyalen pempres, bejana tedung, bejana ngenom, bejana. Tahu kapi embuk? Tak minta kan kena nega. Lah terus apa nega? Doa nutuaki je iftiqar, manosare ke fakir, manosare tandi apa pak? Kapirin din Gusti Allah. Tenang ki. Hah? Deki mulai derem macaran, tak lem hasil engkau. Lah kali lemari dia, le rode ki dia. Dia deki penyakit pole ni kan akhirnya beda keraguan-raguan pole pak. Makin kan mantep ponan sampean ki. Cok kapi manfaat ben kapi madarat ane ke beda ketentuan dari Gusti Allah. La ilaha illallah, nas'alullah al-afiyah wal afiyah wal mu'afat ad-daimah, termoga selamat dunia akhirat.